sabadikono bwa nombe nuwahiriye kushaboku obwabire nashabera begiyo cyamushanju abishomero rya Rwibare 2 Primary School hamwe na Centenary Standard School Chenshama kanisa ya St John Chenshama Church of Uganda twabadedicatinga utakaye speech chora kuyahoyise Mukama obo wazo mukonoye hatu mwazo mashita amashita kigabo cyo nyangore obukiya banaza kwinjirwa kushwerwa kubaheza kumuhandika no kumuranga abayazumazira ki umashita bakuru b'amashomero batorekere ku buzima bahira bejaba ekero kwetengeso kusinga ebuzo kandi umwaka ugu tutekateka ntino kusiyo bana nkaga and above abo kuba mu P7 tirimo bana 9 na 8 kuba batebekanisibweje bahebwa cyona ekero kwetagisa ahabwa abashomesa banje nabone imbasima mock exams I got 7 abeegi and I look forward to sitting our my PRE. Umugandi Bishop w'ubureberezi bwa Ankore Right Reverend Associate Professor Dr. Fred Sheldon Mwesugwa nagira ngo nkubureberezi tubaro kwija kwikiriza abashomesa n'abakuru b'amashomero abarukwibira bane buzo Bishop Sheldon yabanashoze birugiro mu buzo ebyo burebezi urukutebekanisiza abana ba P7 baba batakatanikire PRE amashomero garukwinganiga na 9 na mukaga agari hansi y'ubureberezi nugo gashitamire buzebi kandi umukoro gwabo mu kanisa ya St James Cathedral haro Mbarara abana bashomese mutakategana kubibira umwana yabashomeri umukire hamani ebi byakuza gukora mu finals byorobi ukukire n'urutagana mu mubiri. Bishop Sheldon hona yashaba bakuru b'amashomero gatarukoraje okutwara ubujunanizubwa okugumana giyebuza haryaga garukoraje kibayambe kongera hamutindo go kwika. If you see a school X doing well, get near them. Talk to the head teacher. Talk to the teachers. Namnonga head teachers. Nukuja ngubu bwiyo bwasigara tukejije nabana. Abana nibenda. Habuka ito nito tutura nabana kukira bazire bana. Kamzezi zigenzreje kandi turebire abana nibiyongera ko koraje mu grade zone kurwo mu grade 1 kandi ofike mu grade 4. Nabana bagwire bebace bazoshyiwe ubucika 17 inda Aidan Bataringaya na Sengendo Abdul Karim.